Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye ku Ibendera TV muri aya masaha ikaze makuru agezweho muri aka kanya. Turi ku cyumweru tariki 13 Mata muri mwaka 2025 namakuru tugiye kwinjiramo rero turaza kuyahera hehe by'umwihariko turaza kwitsariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ku mirwano imaze kuba inakomeje hariya muri Kavumu aho magingo yabivugwa ko hamaze kurasirwa Wazalendo na FARDC. Imibare turaza kuyibabwira gusa akaba ari imibare y'agateganyo kubera yuko magingo ya nimirwano irakomeje. Turaza kandi kunyarukira mu mujyi wa Uvira ahangaha hamaze guterwa bombe zirindwi naho ibifaru 30 bikaba byose bimanutse mu mujyi wa Uvira gutangayo umusada. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza no kunyura Warikare. Aha Warikare biravugwa yuko imodoka zikomeje kudeployinga abasirikare batari bakeya bo ku ruhande rwa FARDC, ndetse kandi ngo hakaba harimo n'abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi, hakabamo n'abasirikare bo muri Afrika y'Epfo ndetse n'ababirigi nabo bakaba barimo, utibagiwe kandi na Wazalendo na FDLR. Ahangaha rero Warikare isaha n'isaha naho imirwano ikaba yarota ubundi urugamba arukambikana. Ngizo rero inkuru tugiye kurebera hamwe muri aya masaha. Nizere ko niba bamaze kugira hano ku Ibendera TV like yawe bamaze kuyiterekaho, mu gihe kandi utari wakora subscribe nawe manuka hepfo aho ngaho utereke subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification kugira ngo ubutaha makuru ujye uyabona utiriwe ushakisha. Nitwa Mukada mu by'imirongo y'urugamba rero. Hanyuma mukanya nze nsanga bamaze gukora ibyo maze kukubwira like na subscribe, ubundi twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu mudukurikiye mu bice muherereyemo Kayonza, abadukurikira muherereye aho ndabasuhuje. Abaherereye mu mujyi wa Kigali hari umushuti wanjye dukurikira kare yanyandikiye ati kubera iki abantu b'i Kigali uturenza amaso kandi tugukurikira rwose mu mbabarire. Namwe rero ndabasuje. Hanyuma nabo mu tundi turere za Karongi, za Rubavu, za Musanze, za Bugesera, mwese tubafite ku mutima. Nako kandi dusuhuza abadukurikira baherereye mu bindi bihugu Uganda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Mozambique, Ububiligi, Ubwongereza, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utaha nawe ni udukurikira ujye unyandikira umbwire naho ukomoka. Minsi mike rwose nzajya ngenda mbashimira cyane. Hari umuntu witwa Jean Dodier nawe ndamusuhuje, akunda buri gihe kuba dukurikiye akanabitwereka. Mwese rero nshuti zacu zakadasohoka ndabashimira kandi ubwo nikaze mu makuru tugiye guhera hehe. Aya makuru tugiye kuyahera muri Kavumu. Magingo yangaya ibintu byakomeye, abarwanyi ba Wazalendo bagabye bitero muri aka gace bashaka gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu aha muri Kivu ya Majyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byananiranye ndetse ndagira ngo nkubwire ko byafashe indi ntera. Casualty, inkomere, abapfuye ni benshi cyane. Mukanya ndaje tubyinjiremo. Abangaba rero Wazalendo na FARDC na FDLR bakaba binjiriye mu bice bitandukanye aho ngo bari bazi neza ko barwanya umutwe wa M23 badahari cyangwa se batarimo kureba.
nka bya bindi umuntu agucunga akavuga ati nguciye muri humye. Nyamara ariko birengagiza yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bahora bari tayari, nuko barabareka bigira imbere, bagenda bifotoza, bagenda bifata amashusho, maze bageze imbere gatoya bagwa amurambushiye abarwanyi b'umutwe wa M23, urusasu uruhita rwambikana gutyo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zikaba zagabye igitero cy'ubushotoranyi kuri AFC M23 mu birindiro bya AFC M23 biherereye ahitwa Ikavumu, ahari ikibuga cy'indege cya Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, aho bahuriye n'ishyano. Izi wazarendo rero ngo zakomeje ziragenda zigira imbere zisatira iki kibuga cy'indege cya Bukavu. Abarwanyi b'umutwe wa M23 babareba, ubundi barangije barabihorera bigiye imbere gatoya. Ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 barabazenguruka, ubundi barabarasa. Ibi rero byabaye ahagana saa 5 zo kuri iki cyumweru tariki 13 Mata muri uyu mwaka 2025. Akaba ari bwo ihuriro ry'ingabo za Kongo zagabye bitero mu duce twa Kavumu, Katana na Rwiro. Utu duce tukaba tubarizwa muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV muri aka kanya aravuga ko iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu kugaba ibi bitero yaturutse mu bice biherereye muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega ndetse no mu tundi duce two muri ibyo bice bitandukanye. Ariko aba barwanyi bamaze kugaba ibi bitero baturutse muri Kahuzi Biega bashaka gufata ikibuga cy'indege cya Bukavu cyangwa se ikibuga cy'indege mwebwe hari bamwe bakunda kucyita cya Kavumu, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko M23 yagize gutya irabarasa irabatwika, ubundi basubiza inyuma. Icyakurikiyeho nuko bakinagiza ibaha ububabare bukomeye. Casualty zabaye nyinshi. RPG nizo zagiye zikoreshwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Magingo yangaya bikaba bivugwa ko ahitwa Centre Hospitalier Karanda Kavumu aha ngo huzuye inkomere zo ku ruhande rwa FARDC na wazarendo. Kanya ndaje imibare tuyinjiremo rwose. Aba barwanyi ba wazarendo rero ngo baturutse muri iyi parike yitwa Kahuzi Biega, ngo banyura mu muhanda wa Katana Kabamba Karehe, bagenda basatira iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko ibintu biza kubabana urusenda, ibintu byabakomeranye cyane. Mu butumwa bw'amashusho bwagiye hanze kuri iki cyumweru kuri iyi mirwano yabereye Ikavumu, bugaragaza imirambo bivugwa ko ari ya wazarendo irambaraye hasi ari myinshi rwose, ngo ni myinshi cyane. Imwe irunze umurundo, iyindi iranyanyagiye, ndetse indi ikaba ikwiragiye mu muhanda, nukuvuga mu mihanda itandukanye yo muri utwo duce twabereyemo imirwano, aho ngo abagera kuri 350 bose bawazarendo na FARDC ndetse na FDLR ngo bamaze kuraswa, kandi urugamba rukaba rugikomeje. Reka ibi imbitsindagire, nyemerera niba nkurikiye ibi ubanze ubyumve neza. Abangaba bagera kuri 350 n'abantu babazwe ucishirije, nkuko aya makuru tuyahabwa n'umukunzi wacu uri hariya muri Kavumu, ndetse kandi aya makuru akaba ahari naturuka muri bamwe mu barwanyi ba M23. Ariko iyi mirambo nugucishiriza ntago ibare nyayo yari yashyirwa ahagaragara. Amakuru rero akaba avuga yuko rwose ngo ugenekereje ukurikije iyo mirambo irundanyije, ugakurikiranya iyo ngiyo ngo igiye irunze mu mihanda itandukanye,
rwose ngo ahangaba bapfuye babarirwa hagati ya 350 ndetse na 380. Kaba rero rwose ngo namagingo yanga imirwano igikomeje kubera yuko ngo barwanye ba M23 bavuze yuko bagomba gusigira ububabare bukomeye cyane izi Wazalendo kugira ngo nundi munsi zitazongera gutinyuka ikiswe M23. Babahaye ububabare bukomeye cyane kandi inkomere ngo ni nyinshi, dore yuko rwose ngo zajyanwe muri iyi centre hospitalier ya Karanda muri Kavumu. Ikindi kandi ngo barimo kuvurirwa ahangaha cyangwa bari gukurikiranirwa ahangaha, M23 yashyizeho uburinzi bwo kubarinda kugira ngo bavurwe abazakira batazongera kubasha gusubira mu mashyamba kugira ngo bazongere bagaruke gutera ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi bitero rero bije bikurikira ibindi biheruka kubera mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 12 Mata muri uyu mwaka w'2025, bikaba byarabereye mu bice byinshi by'uyu mujyi wa Goma no mu bindi bice byo muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bitero kandi bije bikurikira ibindi bimaze iminsi bibera mu bice bitandukanye hariya imurenge, akaba ari ibice byagiye bigabwamo ibitero mu bihe bitandukanye. Izi Wazalendo zigenda zigaba ibitero bari kumwe na FARDC na FDLR ku banyamurenge batuye hariya muri Minembwe, ndetse ku munsi w'ejo mu bitero byabaye mu rukerera rwa mu gitondo inka z'abaturage zigera ku 100 zose bakaba baranazisahuye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ibi bitero nabyo kandi bikaba byaragiye bisubizwa inyuma n'abarwanyi b'umutwe wa M23 nk'uko amakuru abitangaza agenda bivuga. Ikindi kandi ngo matekwa zikomeza kugenda zifatirwa muri ibi bitero zirimo kugenda ziba nyinshi, ndetse n'abasirikare bagenda abafatirwa muri ibi bitero barimo kugenda baba benshi, utaretse n'intwaro zirimo kugenda zifatirwa muri ibi bitero, aho barwanye umutwe wa M23 barimo gukubita abo kuri uru ruhande rwa Wazalendo na FARDC na FDLR ndetse n'intwaro bagahita abayisigarana. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa Kavumu muri aya masaha tuvugana, ngira ngo mbabwire yuko magingo ya urusasu rukomeje kuba urusasu, isasu ririmo riravuza ubuhuha. Ibintu byakomeye, abapfuye bo bamaze kuba benshi cyane. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha mu mujyi wa Uvira ubu tuvugana mu kanya gatoya hamaze guterwa bombe 7, naho ibifaru 30 byose bikaba bimanutse byihutirwa hariya muri Uvira. Hari amakuru avuga yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi nabo baherereye mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira bagabweho ibitero n'igisirikare cya FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abarwanyi b'umutwe wa M23 barakaye bakora icyo twita ko ari uguca agasuzuguro. Bamaze kugira gutya ibibombe 7 byose bimaze guterwa ahangaha umujyi wa Uvira, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bihanije bikomeye ababarasheho bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikindi kandi abarwanyi b'umutwe wa M23 kubera yuko bashaka guca agasuzuguro burundu kahangaha mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, bari kumwe na Twirwaneho bahamagaje ibifaru 30 byose bikaba bimaze kumanuka mu kanya gashize byihutirwa byerekeza hariya mu mujyi wa Uvira. Ntumbaze ngo ibi bifaru 30 byamanutse biva Goma cyangwa byamanutse biva Bukavu, ibyo ntubimbaze, izo ni tekinike z'abasirikare, ibyo ni imipango y'urugamba. Ariko icyo nakubwira nuko ibifaru 30 byose bimaze kumanuka byerekeza ahangaha muri Uvira. Magingo yangaya rero ngarutse nkubwira ngo Uvira yabaye tombe yose,
ntago naba nkubeshye. Icyakora icyo nakubwira nuko ku kigero cya 60% abarwanyi b'umutwe wa M23 iyi Uvira bayirimo. Ibi byo rwose ntubishidikanyeho, ibi ndabikubwiye, kandi nundi munsi uzabinyibutse umbwire ngo cyagiye watubwiye ibi ngibi. Ndakubwira ko ku kigero cya 60% abarwanyi b'umutwe wa M23 umujyi wa Uvira bawurimo. Reka ibi nabyo mbigusobanurire neza, hatutanagira ngo mukada ngo ni ibiki, reka ibi mbigusobanurire neza. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ibice byose bikikije umujyi wa Uvira babirimo. Abasinepa baramanutse, abakamandazi baramanutse. Ikindi nakubwira nuko babandi babatarama nkunda kwivugira nti nabatarama bashinzwe gutara no gutangaza amakuru mu gisirikare cy'abarwanyi b'umutwe wa M23 muri ya tekinike yabo ya dumping yo kugenda binjira mu mujyi indani. Ndagira ngo nkubwire ko umujyi wa Uvira wose bawurimo. Nugenda hano ukahasanga umunyonzi, umujyi wa Uvira sinzi niba haba abanyonzi, ariko nugenda ugasanga abanyonzi uzamenye ko muri aba banyonzi harimo umudapingi wa M23. Nugera muri restaurant uzamenye ko muri kumwe muri restaurant harimo umudapingi. Nugera mu bamotari, mbese abarwanyi b'umutwe wa M23 muri za tekinike zabo zitandukanye uzinagiye nkubwira kenshi. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 bawurimo ku kigero cya 60%. Ngibyo rero ibirimo guturuka hanga mu mujyi wa Uvira, ngibyo ibirimo kuhavugwa. Urusasu rukomeje kuba urusasu. Ndagira ngo nkubwire ko mu mujyi wa Uvira n'ubundi imirwano irakomeje, ariko ibingibi ntago nshaka kubyinjiramo neza. Nyemerera ibingibi mbe mbiretse gatoya, mbanze ngukurikiranire ibice nyamukuru birimo kuberamo imirwano, mbanze ngukurikiranire kandi imibare. Ubundi ngiye mba nishakira kuza nkubwira nti kajorite naba, ubwo ni inkomere mba ndi kuvuga. Ngenda nkubwira nti abapfuye barasiwe muri uru rugamba naba. Iyo ngize amahirwe iyi mibare nkayibona, rwose ibintu ni nk'amata babyaye amavuta. Ubundi nkaza nkugeza ku mirongo y'urugamba nkubwira nti dore imirwano yaturutse ahangaha yerekeza ahangaha, abakomeretse n'abangaba, abapfuye n'abangaba. Ngibyo rero ibyo mu mujyi wa Uvira abyo ni munyemerere tubihagarikiye ahangaha, ahubwo twerekeze Warikare. Abadukurikiye rwose ariko ntago ndimo kubona like zizamuka, ntago like ni kuzibona zizamuka, kandi ubwo iyo utarimo guterekaho like yawe rwose ntago ibintu biba ari fresh neza. Ikindi kandi subscribe ntago ndi kuzibona zizamuka. Niba utari wakora subscribe ukaba uri hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho subscribe yawe nyibone izamuka, hanyuma kandi unkorere no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, ubundi ibintu bikomeze kugenda biba tayari hano ku Ibendera TV hamwe n'umukada mu by'iyi mirongo y'urugamba. Makuru ndayakugezaho, amakuru ndayakugezaho kuko ngewe ni inshingano zanjye. Ubundi nawe ugasigara uhanganye no guterekaho like yawe na subscribe, ibintu bitagoye cyane. Hanyuma rero twerekeze Warikare. Ndagira ngo nkubwire ko Warikare ibimenyetso byakomeye kandi birakomeje byerekana ko Warikare isaha n'isaha ibintu bishobora gukomera cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bazamutse baravuga bati iyi Warikare tugomba kuyifata byanze bikunze. Iyi Warikare tugomba kuyisubiza, dore yuko twaharekuye kubera twari turimo kugira ngo dutange urugero rwo gushyira agahenge mu nshingano, ariko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ibingibi itabyitayeho. Magingo yanga rero tuvugana, undi reka mbere yo kubabwira izi modoka zamanutse ahangaha, mbere yo kubabwira imodoka zamanutse ahangaha Warikare, ni munyemerera ahubwo mbanze mbabwire ibihugu biri muri iyi mirwano.
rwose ni munyemerere mbanze mbabwire ibihugu biri muri iyi mirwano cyane cyane ahangaha Walikale. Ubundi kintu kinatuma ibintu byo muri Walikale rero binakomera cyangwa se binagora, aha Walikale hari ikintu cyiswe ibirombe by'amabuye y'agaciro. Nuzumva ngo abantu barimo kugenda bapfa amabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na hangaha Walikale hari ibirombe byinshi. Hanyuma rero aha Walikale, ibihugu biri mu mirwano ahangaha Walikale, ku isonga hari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga igisirikare cyabo cya FARDC. Hakaza kandi n'igisirikare cy'u Burundi, hakaza kandi n'igisirikare cya Afurika y'Epfo, dore yuko Afurika y'Epfo irahondera agatoki ku kandi ivuga iti M23 mwatwiciye abasirikare, bati rero tuzashirwa ari uko twihoreye natwe. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ntigikunda kwigaragaza, ariko amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo ahangaha Walikale bahari baryamiye amajanja. Abandi basirikare bari mu mirwano cyangwa se bari ahangaha Walikale biteguye kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'Ababirigi. Ababirigi nabo tayari barahari ahangaha, nubwo igihugu cy'Ububirigi cyakomeje kubihakana, ariko Ababirigi nabo barahari ahangaha kandi nabo biteguye isaha n'isaha kwinjira mu rugamba n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abangaba rero biyongeraho Wazalendo na FDLR. Wazalendo na FDLR nazo zirimo zirahonda agatoki ku kandi ahangaha Walikale, zivuga ziti isaha n'isaha abarwanyi b'umutwe wa M23 turaza kurwana nabo. Hanyuma ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo ntago bicaye. Ndagira ngo nkubwire ko ikiswe drone cyamanuwe, ndagira ngo nkubwire ko ibifaru byamanuwe, ndagira ngo kandi nkubwire ko umusinepa aho yashyizwe ari mu birindiro, aho ari hose ahagaze bwuma. Asinepa barwanya umutwe wa M23 rero baratangaje, bagira gutya iyo barimo kurwanira ahantu hari amazi, bakinjira mu mazi hasi, bakambara ibintu bituma bahinduka cyangwa se basa n'amazi, ubundi wowe ukaza ugakandagira uzi ngo n'amazi urimo gukandagiramo, kumbe ukandagiye ku musinepa agahita gukurura, ubundi agashoka kagahita karangiza akazi. Hari abandi basinepa barwanya umutwe wa M23 bagenda bakinjira mu byondo, iyo babonye ahantu hari ibyondo ubundi ubwo umuti ubukoretse kuri bo, aragenda akinjira mu cyondo akahinduka nk'icyondo, ubundi akakurasa wowe ukajya wibaza ngo ese abantu bari kundasa bari guturuka hehe, ukajya ubona uwo mwegeranya agwa hasi, mukanya nawe ukabuguye hasi, mukibaza muti ese abaturasa bari guturuka he? Naho n'umusinepa M23 ifite abasinepa babaribwe bababaye nta mikino. Hanyuma rero ikindi nakubwira nuko barwanya umutwe wa M23 radari zabo zamaze kwestarwa neza. Ikindi kandi hari akuma bita detector karimo gutekitinga drone z'aba basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Drone haguruka bahita bayirangiza. Bafite kandi akitwa plane detector, no kuvuga agatekitinga indege izamuka bahita barangiza. Ibintu byakomeye, ubundi bakagira na jimeri bareberamo, ubundi bakakuvizira neza mu gipimo bahita bakurangiza. Urambwira ngo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo usibye Imana yonyine igomba kubatabara, ubundi ndagira ngo nkubwire ko ibintu biraza kubakomerana mu menyo ya rubamba cyangwa se mu minwe y'abarwanya umutwe wa M23. Ntago ibintu biri buborohere habe n'akana gatoya. Abadukurikiye rero ngibyo uko bimeze, nguko uko imirongo y'urugamba magingo yangaya ihagaze. Mbashimira cyane, ubwo turaza kugaruka makuru yacu atandukanye tubagezaho updates n'ubundi uko ibintu bikomeza kugenda abimera bigenda. Njyewe narabasezeranyije ko nzajya mpababera 5 kuri 5, ubwo nawe unkundira rwose nyemerera ngusabe
nibinankundira nkwinginge nyemerera ngo usabe rwose, nibinankundira nkwinginge nyemerera uterekeho like yawe, nyemerera kandi niba utari waterekaho subscribe yawe rwose unyemerere uyiterekeho. Mu gihe kandi uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Aha ngamba ndimo kukubwira akantu k'ubwenge, aka kantu iyo wagakozeho ukakemeza kakameze nk'inzogera, ubutaha amakuru aza kwizanira, ubundi utiriwe ujya kurwana no kujya gushakisha. Dore mw'abantu mwe turi muri viziyo, nta bintu byo gutakaza umwanya kubera ko umwanya ari amafaranga. Reka rero mbashimire, ubwo mugire ijoro ryiza, ubundi amakuru ku Ibendera TV dusubire mu bihe bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.